Megalayapost.news. Regional Institute of Advanced Studies RIS kabadan hanong po taong shopping complex Riboy District kakad admission niya kisama puli kibapa pentben haga postgraduate diploma in computer applications katorik bakado kanong kaarpasan tarik ujun arajar arpun rio kabadan pediang tang arpongul ya kijungtip bakambanya pila banpun hagitegi nambar badan haneng. Kajungya juki kali motor leng baga surok silong penur seladauki kalapoi sedu upur belasange sebang hadin bersibenta jong kasurok syarum kesnong lait lengkon kalatua badhab syariat hadin kejungter jong labba hagatei gatan karkum kidur ki kibalayo lasaki bagatei kasurong kaladekut sendantui hagatei kejungtua kendau kebawan ra ya kejungtut kebakrawi ki pajba nong lait nongwan ki baju penun kam ya kani kasurong namar kejung bomsungan ba kejungyai tua jong gatei kasurong ki pajba kilaha banyan dagalenti kabjungai kataleng bagatan sobar kebalakta ikapor berkejinglut jing sabru kumju. Saya kaya dengan hak hari ini sekali. Kita tahan tak dengar lagi kita. Laknuk, ini naman. Megalayapost.news.